BFM 101 FM. Ya lekani misimikileko ya kapena namwe munga punzileko especially kulimwe bavimeko life ya bafeya ni talo fyengo kozeliko msikana wapakona wamene tenze kunkala tingoona. We promote Eswatini artist BFM. It's a beautiful FM. You're tuning in with DJ Caretaker 1-on-1. Sapinza ngisogela sosikhathi mlaleli. Uvele wathi ke ukuthi ke iBFM weva nje lelo lebika lelithi BFM. Uvele wathi ke ukuthi ke sekukhona ke DJ Caretaker lakuletheleko. Ay ningamkhaleli. Lona ningamkhaleli. Lona ningamkhaleli. Nami nokuhlake balaleli base BFM iphatheleke amathalenta ke ngekuhlukahlukana kwawo kuthi abanetikhulumi ke la ngihamba ke ngigijima live lonke ke ngifuna ke ngithole ama-artist ke nafuna ke ukuthi phakamisa ke mlaleli ke kukhona ke lelinye ke i-artist lelithi ke lifuna ke kupiveta ke esiveni masinyane ke litabe liselayinini lisitshela ke ukuthi lingubani wakabani lisuka kuphi. BFM tuning in with DJ Caretaker 1-on-1 FM. Wena hlala lapho ke mlaleli ulinze mina ke masinyane ngidabe ngilifaka ke elayinini ngelilunga noma ke loyo losiphatheleke lithalenta lakhe. Bless the poet 94 beats wayes Zambia TLB. Ngimtshelile ke balaleli ke BFM ukuthi ke nginiphatheleke loyo ke lo lethelithalenta lakhe ke emsakatweni eBFM lo ufuna ukukhangisa ke so vele ke uselayinini ke sawubona ke wona loselayinini eBFM siyakwemukela. Njani balaleli njani nonke lapho? Hayi thina siyaphila ke ngala eBFM sejabula ke kakhulu ke sifisile ke kwathi ukuthi sikhuluma nabantu akabani. Lapha sikhuluma nakhe Thuthula Cebozwane lowathiwa ngokuthi Mr Solid. Okay, Thuthula Cebozwane lowathiwa ngokuthi Mr Solid. Ke Mr Solid udume ngani noma ke yini lafise ukuthi siyinkundla semhlamba yathi noma ke siyibhunya FM lesingamthulela kona. Mr Solid lana uvume ngehlabela kakhulu. Piano iTommy House. Okay, udume ngehlabela mhlawumbe ke ekuhlabeleni kwakho ke yini lekumotivateile ukuthi ugcine ke uthole lithuba lokuthi mhlambe ungaveta lithuba lehlabela noma ke likhono lakho lehlabela. Ngasho nje ngithi into lemotivate kakhulu ngasho ngithi ngo-DJ Tira kakhulu basenze nje ngakhula bengisolo ngumlandeli wakhe kakhulu so ngiyafisa ukuthi nami ngibe njengaye ngiphile impilo la ayiphilako. Mhlawumbe ke kube motivated by DJ Tira wena yini le uyitholile nje ke mhlawumbe ube nje specific ukuthi mhlawumbe ngeva adlala nengoma naye ngase ngiyajabula ngajabuliswa ngokuthi nokuthi ngasho nje ngithi ingoma yakhe kakhulu le yangenda kuze ukuthi ngize ngifinyelele la kulo music nguna ingoma yabo nayo lethi umlilo weBig Nice. Leyo ngoma leyo ngiyo le yangithinza kakhulu ngoba mangikhumbula nje ukuthi kule yangoma le yamosi le yangoma beyikhuluma ngendlela yena bekaphila ngayo ukuthi uzafike lana ufike kanjani if uma ngayilandelela kahle. Usho ukuthi nawubhala ingoma uyibhala kanjani mhlawumbe bekubeni ulanzelele Tira usho ukuthi nawubhala ingoma nawe kuba umuntu lokubhala ngestory ngento leyendekile noma ngento letawendeka leti ngoma lotibhalako tiba kanjani umbuto nje usho njani? Ngasho nje ngithi mina kuze ngibhale ingoma
ngicale ngibuke le mpilo bantu labayiphilayo nalendlela tintfo letenteka ngakhona bese ngithatha from lapho ngishintsha kona lokho ngikwenta umculo mostly nje ngasho ukuthi ngithanda kuhlabela ngetintfo letentekako generally etimpilweni tebantu. Uyativela ke mlaleli ke lapho ke nguSolid Lesletna emsakatweni BFM DJ Keteka longala emsakatweni ke ngithathe ke lithalenta lapha ke kepha uthi ke usuka kuphi ke Mr Solid? Mr Solid wakhona lapha eBhunya kaZondwako. Uvile ke mlaleli ke ngikulethele ke umkhaya wami lapha ke lokumangalisa ke ukuthi yena DJ Keteka walapha kaZondwako evula indlela zone 2 letulu le ngase groundini ku Mavolovolo Sport Ground lapho umthola ngakhona lokumangalisa ke mlaleli ukuthi ke lithalenta la silithola emoyeni kepha ke wakhona la eKasi ke Mr Solid ke kepha mhlawumbe ke ngikuthemba uNkulunkulu sihambe sibonana ubaphatheleni ke balaleli ke Solid. Nyalo nje lengakusho ngithi balaleli ngicela bagade oba expect kunana ingoma nayo lesengikhokhile ipiano lethi lengoma ikhuluma kahle kahle ngebumnanzi ngetindvo letentekako kuma taverns emaclubini yonke indzawo ukuthi already sengishuthe music video wayo utabutholakala nje ku YouTube on my channel. Okay, shiyela ke balandzeli bakho ke noma ke balandzela batakucamba kuva wena ukuthi ke ukhona ke tinkundleni tekuxhumana ke ubashiyele ke lawo mathuba ukuthi bakuthole ukuthi ungatholakala kanjani. Ngasho nje ukuthi ngiyatholakala ku Facebook it's Mr Solid, ngitholakala on TikTok it's Mr Solid Mega Sound nakhona lapho. If maybe kukhona loyo or maybe lofisile ukuthi maybe sihlangane sikhone kuhlangana sendingoma ngiyatholakala ku 79 96 40 35. Ungiphinzele ke inombolo yakho ke ungayijaki uyishaye kahle ngoba ukhaza ukuthi lo munye umlaleli abe sengaliphathi ke liphepha nepen lekubhala lapha ya ngicela ukuthi ungishayele kahle nje ungiphinzele inombolo yakho Solid. It's 79 96 40 35. Hayi siyakuthola ke thina ke ngala eBFM yathemba ke ingoma yakho losishiyele yona ke uyawuthi uphuma ke emsakadweni sevele siyidedele emoyeni bayive ke balaleli bakaZondwako kwese yaphakama ke silikasi siyalibonga ke lelo thuba ke losiphe lona ke emsakadweni ke Solid emagama longawashiyela ke sive senkundla yasemhlambanyathi le lata wakha ke leso sive senkundla yemhlambanyathi. Nje ngingasho kakhulu ngithi kulaba labafanana nami ama upcoming artists bengajabula ukuthi sibambanene sibe munye sikhone ukuthi sichasane o sisupportane ukuthi sizokhona ukuthi siphumelele sisonke. Uyadvela ke mlaleli ke bathi ke ngumoya munye sibambane siqhubeke siphambili sihudulane ngamadolo siye phambili ke nami ke ngisho njalo ke Mr Solid ukuthi kuyawuba kuhle ukuthi sigcine sihlangene mina nawe sibonana live ke face to face ke still khona ukuthi sixhumanise ke lapho sixhumanisa khona siqhubeke siya phambili emagama ekutibongela ke emsakadweni eBFM. Ngasho nje ngithi ngiyabonga kakhulu uBFM for ukuthi inginike le thuba leli ngakusho nje ukuthi ngiyabonga vele kakhulu lokho kusho lokukhulu kumina even umsebenzi wami ngiyawubona ukuthi mangabe ngichubeka ngalendlela le hayi indlela ishe seyinze futhi inokukhanya phambili. Danke siyabonga ke mlaleli ke lapho ke bengikhuluma ke na Mr Solid ke yawuthi ke Mr Solid ke uqhubeke ke wende ke lokho lofisa kukwenda ukwende ngemandla nangekudimisela ke uqhubeke uphumelelise iphupho lakho siyakubonga kakhulu lokho mina yethu uqhubeke nekudimisela. Ngibonga mina kakhulu mphathi wami. Shaya kanjalo ke Mr Solid ke mlaleli ke lapha ke besikhuluma ke na Mr Solid ula kaZondwako ke kaZone 1 lapha ke eNgwenyeni bakudume kakhulu ngaseNgwenyeni BFM DJ Keteka ngumbongo ke ngihlaba ngendlula ke mlaleli liline lami lingileli busy kakhulu ke namuhla.